Hai menaze ibe tingchua ilung tapen mene na mai ko pai ke zikna rimai gumara sam news kede rainsa CHUNA times biakana pungwanga radaling Iran de gu dilang hulang zai pesuite pe supreme leaders Ayatollah Ali Khamenei ne samhepet kaize Israel de ne Hamas kyangna go zemna pthodiko Ismail Haniyeh du tera namdi gene techen ni beze gene kompedu kadai rahange samhepet kaidaling Merasam pomene saze Iranian military commander spy peura mene Israel spy go reim ro rebabam military site Tel Alvi na halfa ge kumen limangze ke deke lim kaluze pokpe reim ro misonga kakpe razai ne grill me ponera mene ngigura rangai la lake chuleng Zai Iran de na kangketu zabambe ke de Yemen Syria na Iraq IMS spy dung habagwa roluze Israel de du Reite gyuran chamgai zalale ke chuleng Iran de gu hulang dilang za pesuite pe supreme leaders Ayatollah Ali Khamenei ne spy pe ramedu rang si chakaize Israel no ne US mene reingi wang be hige poka gai raza ne reite ra kada pun ko rangai de leng Himachal Pradesh ke tingtung hi prensi be de to ga be zigene misui shebe pe pe de ke kachai na rang lyaga ra de leng clock burst loket ne tingtung hi prensi be wangze tingri be gene dui di ke za Rampur Simla Pathar Mandi district nai John Nimrod village kulu aime bamge mina hangye chai di lezai mina hangringe si medu te kadi babam simak sala relay ke choleng India de gu milung mi bedo ge tim chak sa bamabo National Disaster Response Force NDRF State Disaster Response Force SDRF Police Home Guard nai Fire Services mi kan sabak yang nana apo misu shabe pe babam me te chang luze search and rescue operation gadi me duidu pe razai ne repair ratariam te keula lai ke chule Himachal Pradesh ku Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu ne pusi shabe sam du pet kaize njeche pugu sokri ne kanang batale ne teuze kalaki ten seni mahange pului plunge ta toy mi wangai ra te lugulai je sale Assam sokri ne toym na dagen du pet kaize India de go hindi le sikwak Indian Constitution 6 sedal kange hagwangte izambe area ge Village Development Council gu ka jibe secretary position haima direct na sorok telugai radle ize Assam de gu body pemra mene hazoga ize phoga de le kchule Haipou samre hazoga be long standing vacancy tingtin du bam kan ro zambe te fuiga razai ne local governance ten to choose ibi hang rahange rakha gai zen chet kale kchule Aime bam ramezi ze Bodoland Territorial Region ge Village Development Council nai Village Council Development Committee gu post hamadain kaila leizai Dimahaso district ke post kaite set Karbi Anglong nai West Karbi Anglong district ke Village Development Council gu post kai srok hang lalei ku chuleng Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne toy mana soge pechi guys apo samria hepet ka bez local governance body ge secretaries rosu bepe kanang zaba bete fui guys ai governance ta to ira ranga de leze sakting mi gai de le Himanta Biswa Sharma ne pechi guys Guwahati to North Guwahati Bridge project kaha teloite chabam be de ge sagai ze apo kaha telobe mi ke hang de bligum ze apo kaha telebra ka charang kang tim saka be ka sigarai je CHUNA ane plana te kro changchum himre la lei chige Assam government ne kro hacket rex rong madai pe perkulei zai new development bank ne kada ba ka charang kang ane sabkham gulei je salei zai apo kaha ze makum tingkum changna jang coming in che ke lungge lopet gulei ka chewleng Zinai ka pai ke zeket bama ge infal namdi ge internally displaced person kimenai ko ki zozet me ka ke teorities ka bok man bezegene penui ki so lu si ki ba marame akampat relief kem ge ba marame ne bodi me bam ke wang roluze fu himdi rame loro te petariem mas relate ke behige police na related na ka bok petse police ne protest ramedu tengim lu rahange terges misonga kapkai deleng Marasam pomene saze internally displaced person herezigene penuki soluze nseki bamramene mas related se Chief Minister Secretary Manipur Degu Chief Minister Lungbeki me memorandum ngai marabe kaksam rope gebe Manipur Chief Minister N Biren Singh daga pegaira fuhim di loro te pehige security forces paidong ramene Idle Girl College get kene body mudu ten so guys police ne
gyura pheta di delay je sale internally displaced person reise gane penuki soluze siki bamra mene related pe hige ke beze zetse reise gane penuki solu siki bamra ma hange tin shadi beze gane pe figa kadaize tin duga ra ke delay zaine zet pulunge punibam ge armed force special power act upspa hindi tutona lose ke delay zaine manipur de ge national register of citizen nrc telungsur hang ke delay marasam pomene saze police ne tear gas kapka beze gane protester mina hangchum kha jam lei zai tv channel go marasam pomedu de samga bidlei je sale opposition parties ne central government du ki country je india de go hinde ka tole mara me suket lungket hange kahro babam new parliament building new delhi ge pelungki ge dui zo banai lik te be zegene modi government du ki country de lei Congress party go pepe manikam tegar ne saze parliament building ka chi bege dui zo ze lik te be deuze hakira ileza apo deuge palam palana ka thai sigidra committee ke link pera nang leize rangai de lei समाजवादी पार्टी को पेपे अखिलेश यादव ने मोदी सोकरी दु मची ने जे नजे क्वेश्चन तो से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तो लेबेगे क्वालिटी पसंग सिंग बेटे फिगर माग ले जाय तिंगती गो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग ने चुना बम्बसो ने इनके क्या ले के चले यादव ने साजे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग न्यू दिल्ली के पलुंकी के दुई जो बनाई लिख तो बे रिपेयर तो जे तलोल पेट माग पता ने ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में पेट्रा इले जरंगाई दले अनुइने चिगाई रा इले इंडिया दे गोहिंदे का तलेमरा में सुकेट लुंकेट हंगे का रोबेबम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जे जिकुम तिंकुम चांगना जांगा कुचुम कपे के गुने तेलुंग चुरहंग लेपेट काय दले आइपो की जेट डिबेटिंग कुम चांगना जांकाई दुई गे जिक्रो के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तेलुचु जे बे बिबांग दिम चु गायरा फाउंडेशन स्टोन लेपेट काय जे अपो पार्लियामेंट बिल्डिंग कची बेगे कचारंग कंग गुत पे पलाने तेजे क्रो हाई स्कूल रेक्स मार्केट गुचे का तेलुबे की दले The 9 के ज़ेमरे दमाई तिंकुम चांग नाजंग का मदाइगे Assam Rifles by Bone Freedom Fighter Haipou Jadonang लो हाइकेट क्रॉस कुई पोबे पाना का ही चांग कदाई बेंगी 119 बर्थ एनिवर्सरी गे हेंगे तेबे तेजे क्रूगा बेताते कंबिरोन कुलो लुंगबा गे पेगाई दिले मरासम पोमेने साजे फ्रीडम फैक्टर हाइपो जदुनांग दु पोबे पाना का ही चांग कदाई बेंगी गे तिंचो पेरा बिही गे ते केजे मपातु हाइपो जदुनांग मी जुना गे जुनगे बेगे गोकाइजे लेपेट पे कुलुम नाइ स्पीसीज समदम बिही बम गाय लुजे लेपेट पे हले तो गाय लुजे प्रोग्राम ई ने लेपेट का दिले के चुले अनुई हाई मेनाने चिगाई रा इले हाइपो जदुनांग दु अनुई जलेंग रोंग हजेट में बोने ngai du buising be mina hangket sang jebam dele jai Haipou Jadonang ne anui zeleng rong hezet me tingte superstitious practice ka he ka meta te kan numbe misunga tenga gaize haraka movement pe bibang dim chuga be pe dele Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne jimai ka pai kyu ziket ba mai ge dewi mana sogen du pet kaize Assam de ne Guinness World Record kadere de di mane manin dollar pelisi kwa ke ka gyut rahange etem dry tuze wang rebe kru ke hezing kai November 2024 ge zumur dancer mina changte set mine pamket ke limki lang banai traditional folk music mi po mi fighting ne telung zab manra korame mam ke ne kadere de me soge nralia ze guwahati saru sajai stadium kan thabe ki ne helim lia kai gulei ze sale zumur dance visited pe helim ze Assam de ge bambe tea plantation communities asanu krege patato ze bambe bogo hezet go hlim ket lei sai marasam pomene saze apo zumur dance hlim lim batak nai ngai batak ngoi ka sang lei ze sale pigai zang kingani melei ne du to delei azina lungta pen me na mai go marasam news agene lo gai delei